Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sabini lihin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nit khamsa non birta thipi lang panik sina ang tan pen kibang kebe ke chi so tum phan ki longle pek longle lo pusi Karbi lo charle song englong photo pen sodak pen pachini pon Silveta long ihu matrak bang pai da phan ihu tang rak pen ke patong ajok adimak long mat inu da phan ke dam la pen inu da bang ahring tang rak pen areng hu kisu Hambren cases atum pen semi engding thongke prahini hawar kar birisum ni sorong ajai alir lon perga talon pon je phan chi sik sidang pon bomlo Rongchang pung sen silupa thu khlam dong chimthong hawara mai atum pen choma mai pi mesen pen pa chun pon non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang Chiti ni phai engkora phoni Karbi lo charle song englong pho Central Committee atu ame thanga sai hemlong phereng ke mai kani pon Karbi englong long pan sabang tan ban ke bang ke bi ga che su tum aphiong nang ban bom tanglo la son si di phurong ni hang borlang pher bokajan la pen ka prek prek adi malong pen smi ke bi ga che su tum phant lis pen ke pa do long atum phant smi prabjin pen engton pon nang po la puson ta thak si ke bi ga che su tum pan a hok hi ma di duplicate a documents ke slam pi smi engton pon nang kok po Kali pulotang te Karbi lo charle song atum pen prabjin pen so dak pen kang sai sai smi deng ponang kok po lapen Karbi ara tum pen smi ke duga chorok tok pen rong arlu smi ang tan pen ke bang ke bi ke chi su tum pan pang thek pon si dim thlong ke pek pidep jia phan smi Karbi lo charle song inglong pho amai phu mir cheng khru pen pachini pon Appreciate the government of Assam for the eviction process that has been carried out at Sonapur under Sonapur Revenue Circle of the tribal belt, and we also hope that like the same process will be also carried out in Karbi Anglong in the PGR and VGR area as well. And I do hope this process will start soon. I hope the High Power Committee in the last meeting they have brought out some process which we expect to be implemented very soon. So coming to the point, as we have seen recent sporadic incidents against minorities in Bangladesh, we have and also violence for the past 1 year in Manipur. We have got reports that there are some unknown people coming to Karbi Anglong and are now reported to be settling down in Singhason, Khonbamon areas and also in Difu area, especially in Panbari and Rongnihang 2 and Khotkoti and also in Langsoliat Bolangfer area. In the recent past 3-4 days, we have also apprehended some immigrants from Bihar, Manipur, and also from other districts like Dhubri, who have been evicted in elsewhere or due to the violence. They are trying to settle down here. In the case of Bolangpur area, we have apprehended 4 people from Bihar who have obtained a domicile certificate and IDs, fake IDs, I would say, fake domicile certificates and fake IDs being prepared and made in Karbi Anglong by some unknown persons, which we have already reported to the law enforcement agencies. And we have also got reports from Khotkoti areas and from Difu areas where we can see that some suspected people who have entered here from Dhubri and Sonapur area where the eviction has happened. And talking about Singhason and Khonbamon, we have got reports that like people from Manipur are entering and capturing our hills.
So the Karbi Students Association would like to apprise all the citizens of Karbi Anglong to be very much vigilant about such influx and report us as soon as possible if there is any suspicious movement inside Karbi Anglong. Now, the Karbi Students Association has decided to go for a visit to those areas, and with the help of the local people, we would try to identify those illegal influx over here, and we will try to deport them as soon as possible. No, nevertheless, they are Indian citizens, but they are here in a motive to stay permanently out over here. So I also appeal the citizens of Karbi Anglong to do not facilitate all those suspected people in their places. We have got reports that in the area in Difu, most of the local people have facilitated them in their land to settle down those suspected people in lieu of money. So I request them to just vacate those people and not let all the suspected people without the verification. So we will be also talking with the Karbi Anglong Autonomous Council day after tomorrow, and also the district commissioner after meeting with the council authority. We have also one another appeal to the authority of the Karbi Anglong Autonomous Council to expedite the payment of the pending salaries of the teachers appointed to TET. Our students are facing problems, as well as our teachers are also facing lots of hardships. And now, as some of our teachers have boycotted their classes, it will be a very great hamper for our students, as our half-yearly examinations are also approaching. And I assure all my teachers, dear teachers, to call off their boycott so that we can work tandemly, and we are there with you, and we will be approaching the authority again. This is not the first time, but Bukla PlayStation ke parapon Arlong Rupat Mati Silveta Organics Market adungalong titini pa engkora pli anarlo porpai hinira minute pli kepa por malomt sangtike repon ihumatrak NL07 AA115 abang ihuma bad phan ehring tangrak pen patong phelo ke patong ahir kang tangranga joksi badalong idur bang ke adimaklong matsi aprandam jilo lapen idur bang ahring tangrak pen areng husolo areng ehu kisuk ahir kang tangra jok pensi labang sobang phuban sami apran ke damji mari ki thi kereng phan non alang ni phangsi tidan bom lo Bukla PlayStation salong ke dore kom sai ki tum pen sami labang subirta longsi tong sekot pen adimaklong an pali dun lo lapen ke ahring tangrak pen areng huso bang phuban sami sekelang hem an ponsi silang pon bom lo lapen apran ke dam juya bang phu lapen ke ahring tangra pen areng huso bang phu tum sami birta ke tok bom hod an bang ke amen lapen akur lapen aron ta pang thai pon nek thelang labang sotra ke ter bang phu Muhammad Ajal Udin harokhada sor pusi pang thai pon Raikom sa kia tum pen sporideng ponsi labang sutrak te warabang pupanda sporideng pon lo lapen ki sai ronteng pins claim pon lo ha manja doro buklia আপোনাৰ আৰু আপুনি হেনতক এক্সিডেন্ট কৰাইখিনি আপুনি কি লৈ পলাইছে পলা নাই মই এটো গাড়ী নাই নাই পলাইছে আপুনি হি ৰং সাইডত আহিছে আপুনি যদি এক্সিডেন্ট কৰালে আপুনি ডাইৰেক্ট গাড়ী ৰুখি কিনি হেনতক হেল্প কৰিব লাগে না কিলে আপুনি পলাইছে হা পলাইছে কিলে আমি সব দেখিছে না আপোনাৰ নাম কি আছিল আজমলউদ্দিন আপোনাৰ আজমলউদ্দিন আৰু এটো গাড়ীটো কাৰ হয় এটো মালিকটো ডিমাপুৰ আৰু এটো নামটো কি ডিমাপুৰ এটো ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ নামটো গাড়ী মালিক নামটো কি হয় এটো কিবা কি নাম মই নাজানে এটো নাম
এইটো গাড়ীৰ মালিক নাম নাজানে নাজানে আপুনি ক'ত যাব বিচাৰিছে ইয়াতে বালু লৈ ডিমাপুৰ বালু ক'ৰ পৰা লয় ইয়াতে পাত্ৰা দিছে আৰু এইটো যোনটো ইচ্ছা এক্সিডেণ্ট হৈছে সিহঁতক ইচ্ছা কি কৰিবি আপুনি নিজে ল'ব নে কি আপুনি যদি এক্সিডেণ্ট কৰাইছে হ'লে আপুনি কেলৈ পলাব লাগে এইটো সিহঁতক হেল্প কৰিব লাগে না মই ইপিনে পৰা আহিছোঁ এই বাজাৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আপুনি ইচ্ছা থানা আপুনি নিজে যাবি নে আমি মাতিম আহিব হা আহিব থানা আপুনি ক'তৰ হয় আপুনি গাঁৱৰ নামটো কয় হাওৰাঘাট হাওৰাঘাট কোনটো জেগা হাওৰাঘাটটো হা হাওৰাঘাট এইটো কিবা হাওৰাঘাট বজাৰত আপুনি দেউতাৰ নাম কি পংকি মিয়া হা পংকি মিয়া আৰু মাৰ নামটো আনোৰা বেগম Citi ni pha engkora phri ani hamren cases atum pen pharengke mai kani pon labangso pharengke mai long pen alang litum bin kaning je para tengki engdeng thongke brahini hawar Karbi sumni sorong ajei labangki hamren dingja pathuak lamlong si alira champen talon bonpo lasi alira cham lapen engsam jin pen ka talon pon thekji aphan non tisik chidang pon bomlo lapen labangso engdeng thongke brahini hawar Karbi sumni sorong ajei long pen sami thongke bre si unit atum pen si chpati ponpo lasi thongke bre si unit atum ta chitong dun edji aphan sami hamren cases atum pen chuni pon hamren pen raikombi Karbi Longri Abirta मीडिया करते तुम हंसमे नीली इन बना तुम हाँ काटों पर जेरिक लो फिर नॉन के बांगी डेंग थोंग कैब रहीनी फ्री चेकलो हवार का विरिसन चोरों अजे के पास दुये फन बांग नीली तुम चिसी के दांग बोमलो अपन बांगसो रोंग अजे लोग नां पचे तोंग पे जे फन नीली तुम ला जूनियर कमिटी के पार लोग कांग अन लोग थोंग कैब रा हिसी यूनिट दो long thong kep re se unit long ta ni tum chi humri dam si alang li tum long tin pen sitame ke bang eje phan bang si ni tum phan ni na pathe dun do la lang tum ke bang eje phan si board ilo pen bang eje bang si tum da ning thelo se non ke bang gi na ni thom pre captain krihini ta so ang bong bang ke mesen pen ka che pati yi phan bang si ni tum tending ke thedo pen la bangso hawa rison Karbi rison torong jelong kado kabi non la bangso hamren non chol kali la junior committee ke parlong kang anstame alang litum nang kabor idundo ni tum phan ni nang parung dundo la pen la anso se ke pa messenger phan alang litum nang kabor idundo ni litum kachuni dia teng pen alang litum kado kabi same ni nang che parong dun la pen nang pachun dun eje phan bang se alang litum nang bor idundo ni litum Karbi Cultural Society Central Committee ahin pen nilitum maphan nang pali kacepati aso na mung doan sitame nilitum kapachun eje phan bangse nilitum bor ipon po lapen pachun et thegi bangse nilitum ning chethelo ase labangso halong bangke nilitum laso kapachun eje phan asel tin tanitum kache bag dolo pen incha tanitum kache bag dolo pen bangso esek bangke thangna sung se pin pen nilitum pachun unpu bangsi itum ni chethelo lapen niltum kachi pati nangi asol mung bang kanitum non bangke rong ketong nimsu kirung retnong chingdi lun chetu lun chethak hachak kekan chongpi ke dam banjar kekan chengburu ke thip lapen lun sampung bong oy alun hanri bong alun osu ke padok bor et alun adam asar alun sabin alun krong chui ke wut keng dong dang ke dam bab thali ke ap hon ke jeng kibu ke leng ke soy keret ki phir ke thak lapen kasar lang lahoy item amu khanil tum non unit along po saminil tum la thong kebraisi nitum hamran junior committee pen kaparlu la so unit do la sila so unit alongan po saminil tum ada hamran junior committee hoy pen unit in charge pexi unit tin ka humri dam phan po saminil tum dam erlo lapen Nizang Karbiang lakha ke thom chinthong MSc consent ki parlopon rongjang pong sensalu aklamalong chinthong habaramai atum pen patir pe ponsi Karbi jutanga song central committee atum pen kepin khatpon ateng bensi chom amai pi pedo ponlo bangso amai long sami ada por phainer ke bapor malong pensi abare mamai phu long singkhro ahin pensi cases alama sami pangjar ponlo
lama pangjar pondet pen phi mai ini ponsi chinthong habar amaya long pen sibi ki klembang phubang phi lapen ke aterang mate asan chom tim tum pen simi chitong dun pensi klengdun klengsar pu atum chemi chitong dun pensi non ke bangji junel ka youth festival rong sibon aklam long pensi mesen pen talon pa chun pon thek che phan simi la bangso amalang simi chithan chimum pon laban ke bangso amalang simi arpu ga chilar ja mek simi deng pon thu ningkan hini apartment amai phula bangki Probitra Singh Ingti laban konchun bang Mongol Singrong Partum Masi Arpu Pek Ponlo laban labang so Mailong Pen Sami Alihaman Pen Chintong local MSc Avijit Kro Hinchong Tisu Sunil Kro Atum Chitong Dun Pensi labang so Jaimek Mesen Pen Pachun Pon Bripen Hemari Bongrum Karbi Longri Abirta Pinidak Chintong Hawaralong Dakrong Yang Pong Sensibu Klamalong Hawara Tung Pen Pini Kisah stripia mai pen kaping karating jong mai pi pedonang di pusi pini pedo ponlo pidi citi kora ketom nasi ni labang so jong mai pi hawara mai atom pan kedo teng pen phasi pini ani sia pan dak hawara mai tung dak chingtong hawara long sam jam matung pan hang ponlo lunsu pi toman hang ponlo lapen rosa lapen kaprek rat asai klem bang kong pitung hang pon si mesen pen labang so jong mai pi pejun ponlong lo sila so trong mai pilong penalam the chingwai ponlo dak ke klem ke dam nang jutang jubat pangchu ponang ji la pen nimlo kom pangtang ponang ji pen so kisia zapan ansu sia prang kengkam pachiyo pon thegi phan pang so ta pena chingwai pon si uthora ko bang so chingwai long pen ke dam tang hawara committee bang so bang pre pon si puthara kimi committee seng ponlo pini pen non 2024 pen mo 2026 an ningkan heni phaman phandak chingthong hawara long Karbi jutang asong la bangso a committee ke pacheri panji pan full pledged committee seng ponlo nasi pini bang thongkera ke thom abang pu bang pipaning wai ponlo daga lengdun klengsa po tong pan sanchom ke bang resonin soro atung pan nasi bidisori kado be chipi pen mesen bela bangso me pechun ponlong lo Tantela Karbiang long dang pe mat stame hawartin long stame sang chong mai pe pola bangsa mai bang tempat do pen dam nom ola tiripia mai pen maksud pangdak pon mane tung tirpe me andar keno namat kado be hawar thongke bra plido asi hawar thongke ra plike Karbiang long kado be hawaring kora troxy dolo la penangtan Karbiang long Meghalaya Arunachal Morigong Greater Guwahati apendak Dumra asal se hawar do lasila so teng pen nonane Karbiang long an bangke pini dak chingthong hawar long bangke itung kijutsi asan lo lapen nangtan Karbiang long bangke umrong so doelo lapen non Morigong dan Arunachal Meghalaya dodelang stamela tame dupon pola festival prang festival receive usratu asikado ben itung 80% hawaran bang itung bang so conference payment ponong lo melong meku akimi sam dak sam chong me tin pen nili pansi hekte tin sitame ningkan tinia kama acari pon toilok basi chok chili le anma ke nidita adogo ve midi sara tum da do dak ke the ke dinga tu apen dak un si pi dun se po uchi po tum stame dolo nile pan thek thele le anma ke thanun bompo pusini chuning rilo lasi pini ne mepu kedeng ceng alam teke panse ni hin kan pachini dong so produk asi pene ingdeng thom tep bra hini hawar kar bi risonin for rong aje ame chen thong hawar bangke reng sibona klam neng kiji pona dim se puthot nili bi pon tupo tari adim klong nang tari conference bi pon ipo nili tum tarik captaincy bi pon po thoma pharma Pini la pini ke seng man thua ke mi non receive for that pen puthot mai phu kong chen bang non la bang so amen mang than phon ini lasi mai phu bang nili Pavitra Singh intilo kongchun bang ke ake hai Mongol Singrong tha Pini Karbi Longri Abirta ban ke lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom